Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ahibbati fillah, uhayyikum bi tahiyatil jannah bi tahiyatil islam wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga karabat langgung kakasisin kami, mga palanggungan na agama Islam, amuin wala si mumo, amuin magdungog si mga nasihat patumtum di atiranan sin TV atawa doon naka laptop, computer, programa sin kami. Pagtawa ko na mo sautos syabab, amuin mga suara si mga sila bata bago. Nidaul Islam, Islam TV, Channel 50. So inshallah subhanahu wa ta'ala, hadi pa kita makatagna sin nasihat, idihil sin amin na mukala sa narag na mo ini. Tagnaan tanamo na in nasihat, sin pagtilawa, pagbasa sin Quran, hamuk tayo mangod na mo, murid day sabdo na Ma'had Moral Islami. Inshallah subhanahu wa ta'ala, insya ini ayon sila ini inlayo sin kanila sa sumakawa yaon insub iwan baya intuyo nila mangadji ahal agama nga maningkaan sa di magbati lawol magpangadji. Inshallah subhanahu wa ta'ala, mahinang sila pamintangan at walang pasimbasa inspiration sin mga di kato amuin masuk di alam daira, alam city, amuin magtuyo-tuyo tuod manuntut ilmo. Sila ini layo na sin hula nila, sumagawa kakausan nila pa, amuin mo pamahad moro mangmayan, amuin piyari hala sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah subhanahu wa ta'ala, idihil ko in mic kan tayo mangod ko agama Islami tuan Sherhan Bing, fala tafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعض وأعرض عن بعد فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات
عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم يخرج الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Alhamdulillah, jazakallah khair sa lingkat-lingkat pagbasa, pagtilawas ng Quran. Bang mayan kau piari hala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan amuin tumaod in biya kay mo amuin mas lawi amun maingat magbasa sin Quran insyaallah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah na biyaon di na ako magpalukay insyaallah subhanahu wa ta'ala in magnasihat kato bihaon dumihil patumtum buk bata bago tayo mangunsin kami Amir sin MSA Muslim Students Association do na Universidad de Zamboanga tawa MSA UZ General Amir insyaallah salta murid do na Mahad Moro Al-Islami do na marhala kulliyah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Din akong balugay Al-Ustad Sulaiman Tahsin topic niya biya diin madawhat in kabuhi masanyang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sara kuman in magpaluwag falatafaddal fadilatuhu mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Muna-muna niya pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay mapatut nato pangayuan tabang iwansin pangayuan nato kaampunan wan magpatilibon kita niyo dengha Allah subhanahu wa ta'ala, magpatilibon kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala dengha kakahinang nato mangi manjari in topic sin kami amuin biadiin madauhat sin manusia in kabuhi amuin masanyang hatiku mareuray sab amuin aunday sa makadihil bisara atungod pakaradyaan pag-agama deng hamakabataan sabab mayta aon deng hamanga pangita sin kabataan magdugaing iban sin pangita sin mga kamaasan. Jari niya din dito hapalkala biadiin madauhat in kabuhi masanyang in manusia nagbibidda-bidda sila hapanghati unuin kabuhi masanyang deng hamang manusia hapangita nila in kabuhi masanyang madauhat siya hapag patawad sin pangalta onday sab deng hamang manusia dauhaton nila in kasanyangan hakabuhi nila doon hapaghinang sin kabayaan nila misanda siya piyang haraman sin Allah Ta'ala sumagawa hapangita nila yattuin hikasanyang sin kabuhi nila hinangon nila sumagawa in pag-iyanon sampurna kasanyang bukon bihatun kahantang niya bat malingkan in kabuhi masanyang in siya makawa madauhat hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangko mari papihak sa mga philosophers long nila in gayatul haya in goal sin kabuhi amuna in lagon mo in asada lagon mo in unin hakasanyang kay mo lagon mo in uno in hikakuyag kay mo in mga dengha mapihak sin mga kamaasan dengha kamatauran deng kanila hapangita nila in kabuhi masanyang hamakaanakan nila tanto doon ha success sin mga kaanakan nila deng ha mga pangita pa biadiin in kabuhi masanyang amo impya pangadji ihindo sin mga kamastalan high school bukon siya nag-atap, bukon siya nag-amo iban sin hindo sin pag-agama. Hangkan sa nakaiyan kami mareho da isab amo in-aun hika bisara deng hama kabataan hatungod sin uno-uno na sabab aun waktu pangita sin kabataan magdugaing iban sin pangita sin kamaasan. Habihaon kita un na to in kabuhi masanyang hapangita sin tao nag-i-school. Bunal niya mga tayong manghud na mahagama Islam hazaman hat tawakan hawakto sumud kahwa school on wakto in kabuhi masanyang bukon na siya klaro kay mo. Bukon na siya klaro kay mo. Sabab may ta hataod sin fitna halom sin pag-iskulan.
hatawod sin problema hapag iskulan. In kasanyang kabuhi masanyang di siya ma-measure ha mga success iban kaaulan sinambok mano siya hapag dunya niya. Sumagawa in kasanyang in makan niya in tampat niya amo na in pangatayan. Qala jalla wa ala huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala siya in magpaturun atau kan siya in magdirihil amo in kahunnong sin pangatayan sin mga mu'minin. Long si mufassirin in ma'na sakina at tuma'nina. Long hi katada siya na al-wikar fi qulubil mu'minin. In nasabot haayat dito as-sakina siya na in kalunok sin pangatayan sin mga mu'minin. Ay bima'na bang na malunok in pangatayan mo, maluhay na kau magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapag taat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, madawhat mo in kasanyangan hadlaw dunya iban adlaw akhirah. On deng mga maingat tumali deng ha western long nila di nila matanto uno to din maksud sin kabuhi nila. On waktu sambatan sinambuk manunulat in maksud on waktu nambuk manusia hakabuhi niya asubuhun niya ra uno in maksud kaya panjari siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan uno in maksud sin kabuhi niya. Agama Islam maluhay dilan nakita niyo answer sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud sin manusia kaya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala way nadugaing malingkan magtag-ipon kaniya. Hatungod sin kasanyangan long sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya makawa tain madawhat tain kabuhi masanyang dihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala suntuan. Dihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin tao uupihan, tumpukan sin mga tao uupihan. Piaturun niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya mahinang suntuan sin kita niyo. Biya sin iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bunal tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam siya na insuntuan sarayo-rayo. Bihaon kita unta deng hama kabuhi deng hama iadlawan sin kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab may taayat to subay nato kitaon sabab insaya to siya na insuntuan sin kita niyo hakatan palkala. Siya insuntuan sin kita niyo hapaglag sin kabuhi masanyang. Bihaon kitaon na to biya diin in kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya bakan niya ka in kasanyangan hadunya hapagpatawid sin pangalta. Kaya lagan niya ka in kasanyangan hapagpalingkat sin ngan niya, hapagpasikat sin ngan niya. In hadis ini hadis mahaba kabakan hasahul Bukhari. In nagsuysuy ka niya Abu Hurairah. Long sin Abu Hurairah radhiyallahu an Allahillazi la ilaha illahu. Siapa hansin Abu Hurairah amuin in Allah subhanahu wa ta'ala way na mapatut sumbahun malingkan insiya. On waktu long niya la tamidu bikabdi alal ardi minal ju'. On waktu long niya ipagbutang ko intiyan ko halupa
may ta biyato in hinang sin Abu Hurairah sabab law niya sin hapdi. Deng mga suntuan sin kita ni biyatin kahalan nila. Sila na yato in saray-ray manusia. Amuin jajanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala rahmat niya. Long sin Abu Hurairah wa in kuntu la ashuddal hajar ala batni min al-ju'. On waktu pagpakatuan ko long niya sin batu intian ko sabab sin hapdi. Ay bimakna paglikuson niya pagtalion niya sin batu in tiyan niya. Ambuk adlaw long niya ka'adtu yawman ala tariqihim allazi yakhrujuna minhu. On ambuk adlaw liming ko da kulong niya hadan amuin paglalabayan sin mga sahabat iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya lima bayin Abu Bakar radhiyallahu an. Paglabay sin Abu Bakar radhiyallahu an long niya fasa'altuhu an ayatil kitab wa ma sa'altuhu illa liyushbihani. Ya subukulong niya in Abu Bakar radhiyallahu an atungod palkala sinambok ayat sumagawa yung pangasubo niya at hasupaya siya hasupaya kaingatan sin Abu Bakar amo in siya hihapdi na kaingatan na to in Abu Bakar siya na impatimurahon tao sumaga waktu yakto way rin sabi karihil niya. Long sin Abu Hurairah minigin Abu Bakar iban way hinang niya. Pagubos to lima bay in Omar ibn Khattab radhiyallahu an. Biya turay sabin pangasubo sin Abu Hurairah nangasubo siya hambok ayat sumagawa in Umar radhiyallahu an hawak tuyat lang si mga muhaddisin hasyarh sin hadis ini long nila way isab awon ha Umar bin Khattab sambil lima wayin Rasul sallallahu alaihi wasallam lima waymanin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaaunan sin Rasul alaihi salatu wassalam in siya nag-uuyom kan Abu Hurairah. Long sin Abu Hurairah wa arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi. Nag-uuyom long niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban kaingatan niya uno in kahalan sin ginahawabaran ko iban sin uno ano in problema sin Abu Hurairah. ثم قال أبا حر iyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam o kalang ya Abu Hurairah faqultu labbaika ya Rasulullah qala Rasul ilhaq wa madha fataba'tuhu long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang niya bang mga saparati kato matto kita long sin Abu Hurairah iagad niya miagad siya Rasul sallallahu alaihi wasallam di matong sila habay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ampa in Rasul nangayo izin amuin sumud siya iban sin Abu Hurairah pangusiyat to nakasud man sila halong bayaon on kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagluluunan inhalawm niya gatas unin pangasubo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hataw bay niya long niya min ayna hazal laban deng hawno long niya in gatas ini
kakitaan mo in hikmat in bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pangasubo niya deng hawno in gatas in. Ay bimakna confirm niya na tiyanto niya na bang in gatas ini halal daka. Di siya magtoy-toy minom atau kan kumaon bang di niya kaingatan halal siya. Hangkan sa kakitaan ta rin di in kahalgaan sin uno in iinom sin kita niyo. In kahalgaan sin uno in kaya kaon sin kita niyo. Subay kita niyo biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kitaon niya muna in kahalal. In kajari kaunon sin ambuk pagkaon. Long sin taubay niya ahdahu laka fulan aw fulana. Hadiah kay mulong niya sinambok tao bawaya tao kan usog. Dendi kakitaan ta muhaddisin on syak pagduarwasin nagriwayat sin hadis. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ilhaq ila ahli suffa fad'uhum li. Long niya kan Abu Hurairah katulong niya in ahlus suffa. Iban dahi sila mari pabay na mo. In mga ahlus suffa, mga tay mga hudaga mga Islam, sila na ini in iyan sin hadis lang ya adyaful Islam. Sila na in mga bisita sin Islam. Sabab sila ni mga tumpukan, way pamilya nila, way pangalta nila. Kulang kabus sila in mga ahlus suffa. In sila dahil mga masakin. Iyagad sin Abu Hurairah, India akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sin Abu Hurairah radhiyallahu an. Long niya ahwakta ko long niya miattu tiya tali sin ako long niya. Dia lang niya unfair bang mga bisar mga kaptangan nato bihawon unfair lang niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam ako lang niya indito way niya pa ko piya inom magtoy sabab bang lang niya painom man ako sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na lang niya yato mamarahin ang kako bang mo kitaon in kita nila gatas sambok luluunan da. In ahlus suffa in sila inihambok tumpukan bukon 4-5 sa mga hangpo palabi in taod nila hata panali sin Abu Hurairah banglaw niya apanali niya bukon law niya tumupot in gatas yaon para kanila katan sumagawa yagad masisin Abu Hurairah impiang daakan kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyawag niya in ahlus suffa dia niya matupaway sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadun man doon in ahlus suffa habay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon ay sabin Abu Hurairah long dihil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in lulunan sin gatas kan Abu Hurairah long niya kawai dihilakan ha deng mga ahlus suffa. Dihilon yatto sin Abu Hurairah in gatas yatto pambu kahlus suffa bagus bang yatto minum na in ubos na minum in ambok dang maahlus suffa kawaw na sin Abu Hurairah dihilon na niya sa padugay bihato in kahalan sambil nakainom katan hawak to man na ubos na in ahlus suffa minum Kiyawa na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min luluunan ampa dihil niya balik kan Abu Hurairah. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam minum kau Abu Hurairah. Minum nabihan in Rasul sallallahu in Abu Hurairah sambil siya kian suban.
doon na hadis ini, iyan pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam niya, minum pakaw. Sumagawa in Abu Hurairah, kiyan suban lalong niya, mga kato, mamarahinain, pag inom niya, kiyan suban na siya. Sambil, minum na in, Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakainom sila katan. Makawa ta pangadjian, in kahalan si mga sahabat yatto, bukon na sila amuin, tao barkanan. Kamatauran din kanila, miskin, fukara. Sumagawa, hapagtaat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon kakitaan mo, way pagreklamo nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon biasin kato bihawon, tiyo problema, magtoy, maglos hope, amuin, on waktu blemon niya pa in Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga tao yato, susuntuan sin kato, taniyo, bukong bima na, in mga kialasan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mga tao miskin sadya. Ang day sa hambok tao, dayahan siya sa, iaagad niya in, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iaagad niya in, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab yato, dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin kabuhi, masanyang. Biyakan siyo. Biya na kan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kaya ngatan na to in kisah sin Nabi Sulaiman alaihi salam. In siya in palas niya deng hasamin, deng pilak, deng gold, deng mga batu amuin mahalga. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hakissa long niya, walakad atayna Dawuda wa Sulaiman ilman wa qala alhamdulillahi allazi faddalna ala kathirin minan nas o ala kathirin min ibadihil mu'minin. Dihilan namo long sin Allah subhanahu wa ta'ala in Dawud iban sin Sulaiman sin ilmu. Unin hinang nila bukun biya sin kato biyaon bang siya karihilan ingat sin Allah subhanahu wa ta'ala ipag-abbo niya. Sumagawa in dua ini in amay wan sin anak long niya nagsyukur sila pa Allah subhanahu wa ta'ala ang na alhamdulillah allazi faddalna amuin pagpuji lang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin dihilan kami lang niya fadila. Pagumos to hawak to ayat ini kasabot day sab wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jin wal ins. Hawak tulong niya tipon na sin Sulaiman in sundalo niya deng habang sa sin jin iban manusia iban sin tair iban si mga manuk-manuk dimatong sila hambuok tampat amuin mataud aon doon naghula sanam. Long sin sanam ini, long sin nakura sin mga sanam, long niya, ya ayuhan namal, udkhulu masakinakum. Long sin mga sanam ini, o kamu long niya mga sanam sud na kamu ha, pamaybay niyo, hatampat niyo. Ay bimakna, adakala long niya, kagiikan kamu sin Sulaiman, iban sin sundalo niya. Ampa imuyum ampa kimatawa in Sulaiman sabab kihatihan niya in bisara sin mga sanam. Habihat to na impang hati. Habihat to na amo indihil rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Sulaiman. Way siya nag-abbo. Way siya timaasin dahan niya. Way siya nagkibir. Sumagawa uno yung pangindawa sin Sulaiman, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Indua sin Sulaiman
o law niya Tuhan Rabbul Alamin awzi'ni dihila ko kusog amuin mausal ko pagsyukur kay mo sin ni'mat dihil muka ko iban sin hamaas ko iban dihila ko kusog hasupaya makapaghinang ako amal salih wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin iban hasupaya mabilang ako deng mga ipon amuin naghihinang marayaw yattuin pangindua sin Sulaiman alaihi salam ay bi maana sibu dakaw miskin sibu dakaw dayahan in ikaw yan manjari ikaw dumawhat sin kabuhi masanyang in kabuhi masanyang di siya madawhat illa bi ta'atillah malainkan hapag taat pa Allah subhanahu wa ta'ala dua syarat in kiabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala ikas kaisa niya subay ikaw magparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala ikadua niya an takuna abdan salihan amuin mahinang kau ipon naghinang marayaw then dito makawa ta pangadjian inhantang sin kabuhi sin mga sila susuntuan dengha mga kabtangan maingat magkabtangan bang unuin sabunnal sampurna kakuyag long sin Syekh Mukhtar Shinkiti rahimahullah long niya man huwa sa'id huwa allazi imtala'a qalbuhu bi zikrillah inta umakuyag inta umasanyang siya na in nalilikus in pangatayan niya sin pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala ay intaw yan matagi siya magzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala doon na kasiya masub siya magbasa Quran masub siya magtumtum sin kamatay uno-uno na impalkala ang connection pa Allah subhanahu wa ta'ala ikadua niya hatarifan siyo in tao masanyang long niya iza amsa wa asbaha laysa fi qalbihi gairallah intaw long niya masanyang siya na intaw hamahapon iban sin may naat way doon halom sin pangatayan niya malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala na kitaon na to in ginhawabaran na to bang kita niyo nakalamod ha mga tauin deng ha mga bisara niya pa allazi iza as'ada Allahu fi nafsihi fatma'anna qalbuhu bi zikrihi allazi iza akarra Allahu aynahu bit ta'at wa sarrahu bil baqiyatis salihat wallazi iza as'ada Allahu fi ahlihi wa malihi wa walidihi fara'a qurrata a'yun wa hamidallahu subhanahu wa ta'ala alal kathir alal qalil wal kathir long niya intao long niya masanyang siya na in aun kahunnok sin pangatayan niya doon hapag tumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala iban bang siya ridjikian sin Allah subhanahu wa ta'ala anak iban sin pamilya iban sin ridjiki amuin pangalta sibo dalong niya mataud sibo dain tiyo-tiyo inyat to magsyukur da siya pa Allah subhanahu wa ta'ala long pasin imam man huwa sa'id allazi iza as'ada Allahu bainan nas wa ma'ashi tayyibuz zikir amo inambok mano siya ingan niya bang siya sabuton sin mga iban niya sin mga tawa kauman marayaw sadya iban marayaw in ngan niya di siya sabuton sin tao malingkan
hapal kala marayo sadya. Iban way siya kakita namuin hinang amuin ikalumi singan niya. Iban ding ha mga iyan niya pa amuin marani na inkasanyangan adlaw dunya pa adlaw akhirat. Hawak tulong niya dumatong na in ajal niya. Dumatong na in oras niya, hawak tusong na siya mawafat in masanyang tao, dumatong kaniya on tumurun kaniya malaikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala pakuyagon siya haunuin susungon niya pagkitaon na kaniya unuin tungbas sinhinang niya marayaw iban baitaan siya in tauyaon yampun na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala iban in Allah subhanahu wa ta'ala bukun madugal kani hatay yatto in final test bang mabasahon sin tao halom kasanyangan iban sin bukun sabab hapangita bang nato kitaon in yatto na in final testing kita niyo bang kita niyo masanyang ka atawakan bukun sabab in susungon nato yaon in siya kakkal in bihaon limited ay in kasanyangan bihaon bukun na siya sambil pakahinapusan aon sumagawa biya simbisarata limited sumagawa in kasanyangan akhirat siya na in way tubtuban niya insyaallah subhanahu wa ta'ala nakakawa kita nyo pangadjian dahil mga bisarasin kami bang way mga bisara way nagamo mga bisara namo nyatto dengan kasaan namo bang aw nakawa na ito manfaat inyato dengan Allah subhanahu wa ta'ala na mamaid na kami wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mangsyukur patumtum nasihat ningkat patumtum kato sinambok tayo mangod insyaallah subhanahu wa ta'ala amin maksud madawhat nato in kasanyang amin bukong kasanyang pagbasa ng simbiyaon kasumagawa amoy kasanyang kana naman si pangatayan guro amoy pangatayan tuod in makafeel sin kasanyangan yaon amoy long sinamok alim amok sheikh long niya in amoy alamat sinambok tao masanyang amoy bang siya karihilan ni'mat doon matuyo atau matawad na pagsarang sukulan na pa Allah subhanahu wa ta'ala apabila sab siya amoin paratungan amoin tutukasan panisting amoin mga problema inato ipagsabar niya pa Allah subhanahu wa ta'ala at apabila sab siya makawak amoin makahinang pangkal hinang dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala na pangayon na to kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala amoin ito mga alamat kakitaan mo inang buhok manusia kanaman may buhok manusia kanaman mo indin habaran mo yaw ning kasanyang doon kay mo insyaallah subhanahu wa ta'ala bang mayan na dawhat na to in kasanyang sabunal kasanyang di naman na dunya nagpakpaadlaw akhirat insyaallah subhanahu wa ta'ala hadi pa kami makapamaid insyaallah amin mawala na mo pahation dahil amin na mo kalasahan na rumso kan Abdul Ikram Sakiral insyaallah subhanahu wa ta'ala narak kami amin pamahalayak pakanyukatan sampil na Juan Rafi Usman amin overall chairman sin program na mo Islam Awareness Week dumatong semana ini January 27 mga kami na lupa until February 1 insyaallah subhanahu wa ta'ala amin week yaon in pagpahati lang pasimbasa awareness sin Islam doon halawang wimso amin katagnan sinamin na mo kalasahan biya kan Tuan Salman
Muhaymin Sakili hawak to na nakapag-amig katag na ni program yaon inshallah subhanahu wa ta'ala sampay pagyaon yaon ni program yaon. So mang-invite kami kanyo kata ng mga batawim so be part of that program. Inshallah hati na tutod in bunnag ka Islam bukod sadya kitaon na to in mga sila Muslim sa sumakawa hati na to sabi Muslim in manusya magkalawang siya sumakawa ni Islam amo na sa lingkat-lingkat pang Hindu amo yun hati na to supaya di kita ni makawisara uno-uno na mangi. Inshallah ibang panawag-tawag amo yun AN amo yun lang na end sin program yun sa Awareness Week amo na first alumni homecoming inshallah talagon na mo yung mga kataw-taw manguran mga kakasilanggong karabat kamahulangan kataw-taw manguran amo yun nari asatan Pilipinas amo yun makakais mari pa Sambuanga hawak to February 1 mang kami nalupa doon da Huasin Center singkitan nyo paano yung MSA Grand Alumni Homecoming inshallah subhanahu wa ta'ala pa mga amoin mga for more details lang simbahasa yan din Facebook inshallah subhanahu wa ta'ala kalo ma-flash na rin doon na screen nyo iwan yun da Facebook MSA Wimsu yan na rin doon iwan kontakon nyo man yung mga amoin kung mga sila mawaya umaton kontakon nyo man yung mga kataw-taw mga uran in charge kanda Tuan Sir Handaris iwan kan Sister Raiza Majid yan na sila Facebook nanawag-tawag kaniyo mga alumni amoin bakas doon na MSA Awimso inshallah na amoin yung chance amoin makapagkita-kita kamo iwan makapagbayang mata kamo magbalik after how many years inshallah subhanahu wa ta'ala kamurad to bangman pagbarakat sinalaw subhanahu wa ta'ala kato tanyo in mahapon ini iwan sin mangman na hinangat to bulansang kato katan in nasihat sinambok tayo mangod iwan sin pagbasa sinambok tayo mangod inshallah subhanahu wa ta'ala di na kalupahan nagtag-Islamo salam dua mga kataw-taw mga oran doon na manikan alhamdulillah iwan doon na sanggali alhamdulillah na salam dua kanyo mga tayo mangod so inshallah subhanahu wa ta'ala na khataman na to in program na to sin dua ay sin zikir subhanallah wa hamdi subhanakallah wa hamdik ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.